Shillong Municipal Board mentakasi kelakar ke jengyalang bat kikin hundong di madan banikren halor kamat akabayade bat jingpen kendria kinong di madan. Kini ke jengyalang kala pelong hadin bana kalyang kami Khalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kilatur chika office nyongka Municipal Board bandawawan pelong ke jengyalang hakashitarik unailar hajar arpusan. Habayakran kilat pathai kubor hadin ke jengyalang ka Presiden jongka SRHA Shillong Roadside Association ke kong telmi nong beri kalian tu baka jengalang mentakasngi kalong kabayai bat ngin salong biang hakawai kasngi badang ye keren halor kamat ke jing penkendria ikinong di madan hakabaya de bat ki nong di madan ke bompat yo ekasi owi kin sayo biang anda kiladap ban syong jengalang biang sasisen kat ba mentakasngi ngilayo ban keren ban penbet pad ikiwe ki kam kalaong ngidon ngata ngadai ka nong yalam jong ka Shillong Roadside Association ngata ka kantin ka meeting yo ngasung tenat kin baki ai long ki ekran be ka cing sung tenat lang bani baki long ye de long ye sung tenat lang ta ki be te ngam pate tangam tip na kaliang jong ngata ngasung tenat ki nak ni tu ingi ke ka baki pensau maki kata hapen semua ngi kan ni hapen semua mangi ki sana maki don kitu ki bre ki bampat yo te ya ka si ubi te ngala ngil de pensau wi kitu ki ong mentakong te ngin pala ban lei ni sakot ngin penlong biang ya ke meeting pandang ila de ban penlong be ke meeting ingin sa pelat kini ke baro tedang sian ngi ine kaliang di ikong Angela iong bangin ngin rai kita ki kamat halor ke jing yo COV ki beri ki bomde hak ru ban yo atu ira kita kamat kita sini ikong na kaliang jonga ong ngam nom da pentho te yeno ro ngam tu pentho yeno ro ndrei ngajat na kaliang kalenti lejo. Ingin saya bawa dia. Saya sih pada dia cepat mungkin. Jadi kita tahu dia dan penslam. Ya kada minta. Dia dan penslam. Kilong ba? Ngin hab ya siang biang kapor meeting je ngin saya tepat dia. Ngin sadan kapor bikin tepat biang ya kada mentasi asli tiket pat. Nek Shillong baik ba kangin pet ke no ke badai lang ke busuk lang ye borok. Te ke no ke ba ke bompadlo nang ye keren ba kena ba kanda yang TVC begini jak yang itu ni cek mungkin saja kat ba kadon terspace minang ai kan dia sekian gitu. Tesuk makan kidang pun tay bompat yo. Kidang don sekato kan nek badai tanggap di sejar area. Kidang don bompat yo. Sukum makan nongod eh. Asmetli ngam laban ai pi ka exact number. Tang ba kenong olat gon re gina po. CSP light box shopku bidang edam ni. Te kumpi beri bola syong di jing di angke ko thang video bola. Ngam de ko di jing di. Sorry. Tebo pion ni pelsan ni montasi. Tengah ngade tang membar gat ngade membar jang Shillong Roadside. Jadi ka Shillong Roadside ka nominate nga bungan 100% sa ko activity. Tebo pilah pion ni meeting bola montasi. Yung kaya ay maka ay bangi ban ngi lo ngi ko pinde prelam ko men bang ko ini belum entah di sini jadi sudah ada caknya benar ada bayar ke kormen makan merah makan teman tak itenan mau nangil tentang baik Bila kali ke kata ko presiden man yo na bun ki bala yo SOV re dan par ki bu yo kai kata ko beso maka municipal lama ngibar khoi na TVC ngi ko kan municipal ka dega authority benda ngi sulom tangkin ng penbay kinong panya di benda benda anta ko